پشتی چارەسەرکردنا پرسگirêkên di navbera her du encûmanên Kurdî de deriyê Sêmalkayê di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de careka din hate vekirin. Bi vekirina deriyê Sêmalka car dî pirsgirêka penaberiyê li Rojava derket holê. Tevlî got hatiye ragihandin, ev derî tinê ji bo alîkariyên mirovahî ne lê rojane bi hezaran xelkê Rojava bi mebesta penaberiyê li ber derî dimînin. دریای سیمالکا هر دو نونرت هر دو انجمنا کار خود کنن بشوی که رکوپیک و دو سه روزه که بشوی که رسمی هم کتینا کاری هر دست پیکی جی حتی نوکه دم افس نور هاتیه وکرن بو کوشبری نه هاتیه وکرن یا هاتیه وکرن بو کاروبار مروایتی و جا ام هیوید که خلق مجی التزام آن پیگیری وان تعلیماتا بکتن تنها به حالت انسانی نه بس من گوت یتا وان چند روزه داش حالت انسانی جی ما حاصل کردی تنها بو نخوشا بویا چونکی ازدحام کازور سنوری بویا چونکی هر کاری که تو بکی گرنگ دیوارگیری و گرنگتر جی دیوارگیری نو که یا گرنگتر نخوش گرنگتر بیتن شیه کو به سردام بکتن درباره پرساتجی بو هاریکاریان مروواتی هم مساعدات انسانیه اوج ضمن وان تعلیمات دادن اوج دیتا کردن مثل وان چند روزه امی ترتیبات خود کردن و انشالله اوج دیتا کردن وڵاتیان قەستا رێبارا سێماڵکا dikin ji deverên dûr wekû Efrîn û Kobanê û Heleb û Şamê û gelek deverên dî tûşî gelek astengî û nexweşiya dibin û bi roja li ber derî dimînin. Fişarekî gelekî mezin li ser rêveberiya deriyê Sêmalka tê kirin. Ji bo vê yekê berpirsên deriyê Sêmalka xwastin dirêya arkê re ragihînin rewşa niha ya rêbara Sêmalka tê re derbas dibe û kesên dikarin derbas bibin diyar bikin. Sêmalka tenê ji bo halatê insani miroviye. Yani em dikarin eva halatê insani û mirovî jî bilexsînin tenê mewduên nexweşa û nexweşê giran dibin. Na ku ji ber tinene ku ji ber em derbas nakin em tenê nexweşê giran derbas dikin. ایرو برکی الویدری در دنیا من نزدیک 1500 کسی ایرو ویده هاتی ویدری جوانا 175 کس چونه نخوش گران بین به تو مرافق خواه چونه جدر وی کسی که دیتر ناشه تکس نکابچه بالاساس ارماج سیمال که نجبو چونه هاتنا مروفا یعنی هر جارتی عفو هر جارتی گوتن نشادتی گوتن والله سیمال که وبی 5000 6000 10000 انسان برای خودی سیمال که وست تجاره نبیه ام هی ویدی که جملتی خواه اوی مسئله باش استیعاب بکی و خجالی که دکلفینه و دخسری و مصروف گران داتینه برای خوش قامش لوش سری کانیش کوانه د سیمال کجبوی کجبری و ته داویجی لقای دیواره گیتت به جولات کجبری تنه راست کجبری تنه جبوی ام جملت خورد د بجن تکز ارماجا کجبری آن ارماجا بازدان آن ارماجا سردان بلت کس نه ویدری رو حاليا افدرگه ها نخوش تنه در باز دبن اب نخوش چند بن عدد و دلیل بروا فکریه حالات خاص انسانی تبدا دلیل بروا فکر بينما ندريه فكرنا كوجبريه وبنابريه ام هي جار جملتي خرد كن اف ملات نا افدري ندرجه كوجبريه ويه بنابريه تبلیغون خوش دکارن درباز ببن لجبر پرسگرێکên teknîkî û kêmokasiyên rêbarê car cara karên wa birêde naçe û gelek gazin tên kirin. صباح خدي بس نقام حتى ناس يعني قال كي هشام ابو سعاف كرم مستشفى درزي كلمته إذا كان بقى خبتني بقر الممالي. دروج البرم. ومبرناد من بربي سرمينه. ماشتر نگوتن اف دری تنه نخوشه نه کوشبری. نظام ومري دري دركه داغه وقدري ببي ام جهاتن ويم خاني متنن وام هاتن ما كدار. دریای سێمالکا هاتیە vekirin di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de ji bo gihiştina alîkariyên mirovahî. Lê bi hezaran xelkê Rojavayê Kurdistanê gihiştine evî derî da koçber bibin. û li gorî rêveberiya her du aliyan di dema niha de tinê kesên nexweş dikarin derbas bibin. Ji deriyê Pêşaborê li Herêma Kurdistanê İsmaîl Elî, ARK TV.